Russia le Ukraine in dona chungchang hi kan focus lai mek ani wangin boruak thar han nei chi hrang hrang te tuntruma po hian kan lor khom le don ani kumsang ni som ni le pan hi march ni riat jan ania Rainbow Mizo Channel clear tu zong zong te chibai kan bu ka cheu Indian National News Agency India Today in voin chongmalama han report dan chuan Russia chuan na satakin dai pui an thak chun zom le ta Ukraine hian ni tina han mamo chi hrang hrang le Indona tana oil han mamo zong zong te chu chut cha sak vek an tum nia an hriat thu han puanga hetianga an malak na pakhata tan hian Zhytomyr oil depot le Chernihiv muna oil depot te chu mai ala han chantir le ta ani India Today hian han report dan chuan Russian sipai te hian air strike an ron neya heta hian target atana an ron nei ber chu Zhytomyr oil depot le Chernihiv oil depot te hi an ni thu an puanga Russian air strike te hian an target thi lotling takin an ron kapa Ukraine ramchunga oil supply na tana trangkai takmai an oil depot pan hi te hi fighter jet mangaron bein bomna sa takmain an ron thlaka ti chuan mai ala a changjui ta ani hetil thleng chungchang hi the Kyiv Independent in India time chuan nizan zanlai pelnu dar khatle minute somlia khan video thalak nen Twitter lama report andon neya heng oil depot panhi te hi akang satlia mai lawa van boruak lama nasatakin mayal te hi ain vor chawa heng oil depot panhi te hi fighter jet manghian air strike nein targeta andon nei don ti hi helai munan hathok tu te hian an hriat vele anin saseng ngala hei wang hian oil depot hi nasatakin kangma sela Nunna chan anom lo ni in India Today chuan han report ani he reporta an sai chunjom zel dan chuan thotan ni nimina tang khan Russian force te hian nasatakin humanitarian crisis anti mai Ukraine mi puita chu mihring an ni anga an nun kho chua thaina turle lo thai lowa an mamo thil tam tak te chu nasatakin ti chiat ania choi turte tuin turte in ti lumna tur man ruatele damlo en kolna tur medicine thlangin tlak chamna lian tak atheng meka heng supply chi hrang hrang te hi tlacham mai thaidin huna andina wangin Ukraine mi puitam tak ta chu ama zong zong ai khan han chi a in lauthon na lian tak main atuam vel mek bok ani India Today hian han report dan chuan hetiang style in run na le ram in lak na hi medieval style ang mai kha ani antia ti chuan hetianga an frek real drama an mamo zong zong te an dan cha nuwa hian in Peturin Moscow hian alati donani antibok medieval time anti hi Roman Emperor ten rorel na an ken ko hunlai edi zali somsari paruk hunlai vela ramle ram in runna an kalpui thin dan ania an kulte hualin an hualril drama ti chuan eile in tur an nei lo nuwa in Peturin anti tamai thin ani hetiang style hian Constantinople pokha edi sangkhatzali somngale pathuma khan hunrei tak chung hualin an oma eile in tur han tlak chama wangin an kulro pui tak mai ta chu atluchia in pelo thailowin hanomta ani kha khathil thleng chungchang kha Italian Renaissance ti in soi ani thina khati angdeu khan tuna hian Russia hi acheni ti in India Today chuan han report ani Zhytomyr oil depot le Chernihiv oil depot te nasa takmaya akan nuwa hian Ukraine official ta chuan han report danin oil depot pahnia tanga kangmei chuak zong zong ta hi thelmi vek ani toni antia India Today hian han report zel dan chuan Ukraine official tele Russian official te ram pahni ayo in biak na hi avoi thumna tan nimin lama khan nei ania he in biak na hi nei zo ani toa in remna te naw deu jok chu siam ania chu indo atop na lampang tur hoilam nilowin Ukraine ramchunga in beina mun tam takatranga civil mi te him taka ramdanga anchua thaina turin konghon sakchu Russia chuan arem titani antia ti chuan civil mi te in thiar chuana turatan hian voin tholeni hi ruat ani tabok ani India Today chuan hetiang hian in remna hi siamle masela in thiar chuana tan hian konghon ania mase hlochhamna lian takmai kan lo mutoa khata khan civil mi thren khatten nunna anlo chan pha to bokani anti
heti lai hian USIO UN palai na thokmek tu Linda Thomas Greenfield chuan mitam takte hospitala enkol ngain anom toa civil mi tam takte chu himlo takin anoma nunna chan hialpo thanem tham tak anom to boka chu wang chuan Russian sipaiten operation annaina huam chung mun rang in beina athenna munatang te hian Ukraine ram atanga civilian mi te him taka anchua thaina turin Russia hian man mo takin konga honsak angayani atia ama angkhan engma thuble zep thren omlowin civil mi tanun nain ator zello na turin heng in beina mun rang atanga in thiar chu na hi civil mi ten han kalpui thaina turin arang thayang berin Russia hian konga hon hi atulani atibok heba ka hian Linda Thomas Greenfield thian Biden administration chuan report kan don angin Russia chuan civilian te nasa takin abaya aswa samchiam mayani ti kandonga hewang hian Russia laka hian Biden administration chu alungoi lowin athinrim hleni atibok UN lama mipuite tranpuina lama na thoktu UN aid chief chuan Ukraine civilian te chuan rang taka in beina mun le in dona mun chu anchua san thaina turle him taka anchua san thuai thaina turin Ukraine le Russia hian rom manna ansiam thuai turani atia United Nations aid chief Martin Griffiths hian asoi zeldan chuan Ukraine khopui rang ta chu ral thom manga beina hnuaya tuna hian aom meka chung khopui beita jinga chuan Kharkiv khopui te Mariupol khopui te Melitopol khopui te le Ukraine capital Kyiv khopui te po atelani atia khopui rang ate hian medical supply hi chaktaka pek anma mo hle to bok ani atia chuwang chuan civil mi te tranpui tu pol rang te chu Ukraine ramchunga hian Russia hian anlu arem ti turani tin anor bok hetianga nornana takmai Russia in aton mek takawang hian Russia sarkar chuan voin lama khan inka haina chu pom ani thu apuanga hebaka hian Ukraine ramchunga in beina mun rang atanga civil mi te thiar chuan na chu Moscow taima tholeni jing dar so matrangin tran turani tin an puanga mase hei hian huamchin bik anaya Kyiv khopuya trangte Chernihiv khopuya trangte le Shami le Mariupol khopuya tranga civil mi te thiar chuana hi kalpui tran thot turani thu Russia sarkar chuan an puang ani heti lai hian Ukraine president Volodymyr Zelensky chuan Ukraine mipuita thiar chuana turatana ruam manna Russia ina siam ta chu ahma khan anholani ti alo puang toni antia hei hi Al Jazeera in han report dan chuan Volodymyr Zelensky hian Ukraine ramchu Belarus ramchunga le Russia ramchunga rinlua thran tum ania Russia in adiman engma hi Ukraine chuan apom don lowa Ukraine khole tuite Russia ramchunga thiarlu tura ruam manna ansiam jongjong te po hi Ukraine mi puite chu Russia khole tuini na an peanga ti chuan ramchau du Russia hian kanram hi thrangin Belarus le Russia ramchunga te be tir atum dona chu wangin Russia tranga proposal annei jongjong tele demand jongjong te hi engma kan pom don lawani atibok Russia chuan nasa takin min buma Kyiv khopuya tranga in thiar chuana kalpuya ni mek lai le Mariupol khopuya tranga in thiar chuana kalpui ani trandon mek lai khan Russia chuan silai metpuak lo turin thutiam hanaya mase chuan thutiam chu bochia in silai an metpuaka nunauten nunna antor phatoa chuwang chuan Russia laka hian rinna kan hatto don lawani atibok Ukraine ambassador to UN Sergei Kislisia chuan asoidanin Russia hian civil mi te thiar chu hi adu tak lowa Kyiv khopui dai fe matranga in thiar chuana kalpuya ni laite Kharkiv atangte Donetsk region chunga tangte le Kherson khopuya tangte a civil mi thiar chu na chu tho ani don mek lai khan Russian sipaita chuan blockin nasatakin antibuayani atia International Organization ten civil mi te tranpuina turatana indona in affect chin mun ranga te tranpuin ha thoktura lu antum na jongjong po Russia chuan anholani atiboka civil mi te thiar chuak tura malak ani mek lai khan civil mi ta chuan na vehicle rang ta chu kaltlang lui tuma antlan zela bangin Russian sipai te hian silai an met puaka
Ukraine mi puiten na sa takin torna an ma chon pha ta ni atia hei mai ba ka hian Mariupol khopuya tanga chuana kong pui chu bom mangin ti chiat ania railway te po na sa takin an ti chia Kyiv khopui kiang loka om irpin huna po civil mi te an kaltlang theilo na turin bom mangin kong pui te ti chiat ani boka khain bum na lian tak mai awang khan Kyiv region chunga irpina phei chuan na sa takin mi puiten an tor pha hei hi Russia in khovel mit mua ponlang taka thiama chan theina turatana Ukraine mi puite laka thatna lem ati lan chu ani atibok Russia hian civil mi te in thiar chona turatana Belarus border le anram border te a hon hi kanma mo kherlawa tuna hian Belarus le Russia telawin Europe border ho te chu Ukraine ral planta tan hian kong hon reng ani tin UN Security Council a asoibok ani Ukraine ramhroi tu sang ten an soya tranga halandana hi chuan Russia hi anring to lo ni in Asiata in biak na tum ni an kalpui to a khan in ka haina chu pon lailok turin ruaman ania tin civil mi ta thiar chuak turin ruaman ani boka mase chung jong chu Russia hian alabo chezela in biak na an nei tum thum na an thutluk na po hi rin tlaka an ngai ta chialo ni in alangani hei baka hian Al Jazeera in voin chun lama report an nei dan chuan civil mi te thiar chuan na hi kalpui turin Moscow chuan thutluk na asiam le ta mase hetianga thutluk na asiam mek lai hian Russian tank ta chu muntam taka mutur hanoma heng te hi civil mi te thiar chuana turatana kongan hon chunga ania heng area chunga vek hian rocket launcher tam tak mai haom boka Russia hian kongpuya te rapua bom enge mozat akam bokani atia hemi fin fiana tur hian video thalak ta chu Telegram lama Ukraine president hian apos ni in Al Jazeera hian an report bok ani heti lai hian Russian president Vladimir Putin chuan Ukrainian ama tranga alo putona le US in alo putona Syrian mi te sipaya lain Ukraine dau tur hian athon lutani tia an pon chu sipai lak chop te hi Ukraine ram chunga hian kan thon lut don lawa sipai bang to te sipayata na lak non le po Ukraine ram chunga hian thon tumna kan nei lo bokani atia Ukraine ram chunga operation nei tura sipai kan thon lu te hi Russian sipai professional vek ania anmani lodo daltu te chu chuchimitin he in dona hian nena kan chang thoi donani atibok hetianga Russia in aphat mek lai hian Pentagon thupuang tu John Kirby chuan Russia hian Syrian mi tele foreign ramdang te hne na tangin sipai hi alange yani tin asoya kumsang hi le sompanga khan Moscow chu Syrian civil war khan ain rola kha civil war kha Syrian president Bashar al-Assad rorel dana anlungoi lowang ania Russia chuan president Bashar al-Assad kha thlop zongin aron in rola Syria tol chung boina hian Russia kha ronin rol nilo selang chuan tuna hian Syria ram chunga tol chung in dauna chuak rang fo hi ti top ani to tur ania tuna hian Russian president Vladimir Putin chuan khamison kha alazofel lo wangin mun rang silai chelek thei helpol chi rang fighter ho ta chu Syria ram chunga tang hian Russia sipayatan alani atia ti chuan Syrian fighter ho ta hi nasa takin ral thuam mangin an thuam chakanga tuna Ukraine ram chunga athon lu ho ta hian an na hi an tho zo huna chuan Syria ram chunga let lein Syria hian tol chung in dauna rap thak tak mai chu machon le mai thai din huna an ding ta me kani tin The Pentagon thupuang tu John Kirby hian journalist nena a report bok ani Russia in Ukraine arun tiratranga ani som panhi na thleng hian Ukraine civil mi ral planza thi makta duai khat noi sari sinthum sanga somruk le pariat antling toa video kan huang hian heng ral plante hian mun rang an pan hloma Poland hi an pan member ania Polana hian ral plan zong te tranga chiara azave aya tamdai mai mi makta duai khat singni sangsari zaruk le pathum anlut to ani heti lai hian Turkey president Erdogan malak na chu a hlotling chhozela Ukraine foreign minister Dmytro Kuleba chuan Russian foreign minister Sergei Lavrov nen Turkey in biakna an nei donani ti apuanga he in biakna an nei hun tur hi rom han lokang chuan tunkar ninga ni hi ania Ukraine foreign minister Dmytro Kuleba hian a soidan chuan
he in biak na hian ram hroi tu dang tene na in biak na hi kalpui to loin ram pahnia a hroi tu lu ve ve te Ukraine president le Russian president te hi mai chana in biak na nei turin hanor don ani ti apuanga kuleba hian Ukrainian television a he thu hi asaya tundin huna hi chuan Ukraine le Russia hian thutluk na mumal taka siam thai tu le ram pahni te ai o thupot chat thai tu te ve ve in biak na hi kanma mo to ni atia Turkey in biak na an kalpui tura hian he thu hi athuken turber ni in report ani bokani hetianga in biak na nei tura kong hanjon mek lai hian voin chun lama khan Ukraine chuan thu chu an siam le ta atum ni na tan Ukraine sipai ta chuan Russian sipai ten an hual be mek Kharkiv khopui bulloka Russian sipai general chu an ka phlumani ti an puanga Russia in Ukraine arun tran tiratranga Russian sipai senior commander pahni an ka hlumna anitani kan chanchin tharma salama khan kan lo puang towa Russian sipai ho tulu takmai senior general Andrew Shukovetsky chu Russian sipai 41st battalion na deputy commander ania Ukraine sipai te hian an lo ka phlum towa ti chuan nimin thotan nia khan Russian sipai 41st army te atang thau hian first deputy commander major general Vitaly Gerasimov chu Ukraine sipai te hian indona kara an ka phlum vele ta ani ni som pahni chung indona an kalpui mek to a hian Ukraine chuan Russian sipai singkhat sangkhat ayatam an that to ni in an reporta mase Russia chuan an sipai nunna chanta jathi mi zanga ayatam hret vel han ni in an hriat thu an soi ve thung ani tin ram pahni te hian tun thleng hian sipai liam tur zat te hi an la thup zela Al Jazeera in an report dan chuan indona hmuna hian Russia le Ukraine lam hian an tur ve ve a sipai liam tur hi thahnem tham tak chu anom ve ve to ni in an reporta mase azat che hi Ukraine le Russia hian an pongzar lo ve ve ri ani voin chon hulama report atranga halan dan chuan Ukraine khopui pakhat Lviv chu nasatakin abuaita ni in report ania Lviv khopuya mayor chuan mangang tak main tuna hian tranpuina kanmamo tak zatani tin asoya Lviv khopui chung chu ahim lo em awangin mipui ta chu nasatakin anchi aya Lviv khopuya cheng mi nuai ni zat ta chuan an in an chua sana achan chu Russian sipai ta hian civil mi ta in hi anron bom thin wang ania ti chuan khopui chunga sport hall tam tak tele school tam tak te hospital zongzong tele pathian biakin tam taka te in no khomin heng huna te hian an khatlat toni atia Lviv khopui hi historical city tia soithin le khopui lar takmai ania khwaljin ten an tlona sa thei hlea Russia in indona aron cho chuama khan heng khwaljin rontlo tu zongjong tanen hian mi nuai sarivel zat chu Lviv khopuya hian chengreng anga ngai thei ani Lviv khopuya mayor hian asoi zeldan chuan tuna hian heng building chi rang biak in tele hospital te school tele sport hall mun rang te hi mi puiten an lu khat vek towa anin le lo chu an chua san veka wangin tuna hian chenna mun nei lo mitam tak anom towa mi puite tom hulna tur hian puanin lian tak tak kaina te kan mamowa eile in siam na mun tur ei rongbol na mun te po buat sai angai boka chu tiang chuan tuna hian in buat sai me kania mase kan mamo te hi kan du khop kan hu zo lawani atibok heti lai hian Russia chuan Europe ram ranga gas an thon chu thin ta chu za som level chok pe chuak to turin thutluk na asiama he order hi Europe ram rang laka chuan kalpui ngal ania mase Russian natural gas company pakhat Gazprom chuan Russia sarkar thutluk na chu zom lawin Ukraine ram chunga hian nidanga anthon luthin angthawin nikhata cubic meter makta duai zapakwale point panga vel alathon lut ranga Russian news agency RIA Novosti chuan hetianga he gas company na thil an kalpuya wang hian Ukraine ramchunga hian gas lama harsatna anla tok lawani tin an pongzar bok ani hetilai hian Ukraine ramkhroi tu ta chuan Russia in mipuite thiar chuak tura kong a hon chu ringhel hle ma sela UN nuaya ral plan boy pui tu ta chuan Ukraine sarkar nena hian indona munatranga Ukraine mipuite an him thaina tura in thiar chuana chu pom ngai turin na takin annora hetianga annor nuwa hian
Ukraine sarkar chuan apomta niin ahriata Ukraine exodus tin Ukraine ram chua san na run pui chu atheng tamek ani voin chon hudar ni vela life update atanga alandan chuan Polish border gat ta chuan Ukraine ram chunga tangin mi maktadoi khatle point ni vel zatin border crossing Poland ram hanron lut toni antia heti lai hian Russia point Kyiv khopuya tanga civil mi te thiar chuana chu kong a hon sakve ta boka hebaka hian Ukraine khopui sang atanga civil mi ral plan du piang te an ral plan theina turin kong an hon thu an puang zui ve ngal boka Interfax News Agency chuan an report danin Ukraine chua sanna exodus run pui chu atheng chomeka Ukraine Defense Ministry thupuang tu Igor Konashenkov chuan khopui sang atanga civil mi te thiar chuana turatan hian kong ro manmek ania Chernihiv le Shami khopuite Kharkiv le Mariupol khopuya tanga in thiar chona tur kongpui po roman mekani thu apuang boka amang khan thil athian le an hlo wangin UNHCR chuan Russia nena hian uluk takin heng ral plan te kaldan le an thlen chin te hi uluk takin an enjui zeldon ani tin an hril boka mipui tam tak te chuan Ukraine hi an chua san tran tamek ani Ukraine official ta chuan an report danin an capital Kyiv khopui chevel le adai fema Irpin town le Summit town vela tangin in thiar chuana hi kalpui veteran mek ani thu an puanga Kyiv region governor Oleksiy Kuleba chuan Ukraine local time jingdar kole minute somthum vela tang khan in thiar chuana hi kalpui tran ani thu apuanga mase Kyiv khopui le a chevela hian mi pui cheng an thatnem telul nen Al Jazeera chuan an report danin tukin jing dar kole minute somthum vela tang khan Kyiv region atang hian an ram chua sana civil mi kalchuak zongjong hian za somnga po an latling lo niin an report ani Russian sipaiten an hualbe vekmai Mariupol khopuya tangpon mi pui thanhem tham tak mai chuan an khopui chu chua sanin ramdang an pan mek boka hetianga Ukraine civilian ten ramdang pana in hum himna zonga Raltlana Ukraine an chua san hum lai hian heng Raltlante tranpuya na thoktu ta jinga mi chuan Ukraine mi pui ta hian kamit tui an titlani atia achan chu anram an chua sana harsa takmaya in le lo an lo din ta chu an chua san ta mi pui ta hian anram chung an chua san fel nuwa hian enge thengjui don ti hian karil ru alwa hleni atia heng anin le lo zong te hi Russian sipaiten an chu chianga mi puite anom tolo chuan khopui hi anron vai ma to dona ramdang ten Ukraine sarkar hi antran puyani lo chuan Russian sipaita hian Ukraine ti ming hi khovel atang hian an noi bo donani atia ti chuan an mani khuwa hian hole ma sela anin le lo ta chu luatlak ani to lowanga sum tam tak sengan sak building ro pui tak tak ta chu luatlak ani to don lowani atibok ole khati zong kha tunrumata na chanchin thar kan buat sai theite ania Rainbow Mizo channel hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thak don nia